Ki Southli ki Seng Bhalang hapok ka West Khasils district ki bakentup ya ke HYC HANM WYF bat ka WKSU hakasi balang jong katayo ki lahiyar cha ka industrial estate Mawiawban sidle ban Khynra ki bar Jylla ki batrai hakitei ki karkhana shu hakatei ki jinglai Khynra kita ki Southli ki Seng ki lalab ba kum ban nyau Ngut kinong tre bar Jylla kim don satyai ki kot kisla ki ba Biang kum ka labor license bat kiwe Hakate ke jinglek Khynra lai don lang ro usamla lumlang khars imni presiden ka HYC West Khasils samla wante bok lengdo general secretary ka HYC West Khasils usamla ospar syangplyang general secretary HANM West Khasils usamla bante el lengkhoi education secretary WKSU bat usamla don lat marwen general secretary WYF bat kiwe ये सब लोग सब तो बोलो ना ये सब चेक करके काटे हैं ना ये nagaliang jong ngiwan hang ni nagaliang jong ka kumso di Seng di badan hapo jong West Khasils ngiwan hang ni ban check ya ke double license but hadin bangila dapat pendap ya barok kini ke karkhana plywood hang ni sampli ndru teligi karkhana plywood bat ngilap ba napren gini di barlag baterai hang ni dan tanggung basan ngut Biang kot kislah andrai nyup ngut kim Biang ikut kislah kumta nagliang jongi da kawe jengmut nilaya keren ba nilai por yaki ba menta kala de jamin ngi por laki lasha min step san baje ki de ban mi no nang ni ya baro nyup ngut ki bar Jylla ki badan hagni ka jaka